avoid us say. When you miss soon of war for near ready. Above for near ready, and Jacob Yankopon so at Yassi. Now, when you smile, said Sunday I was preaching a certain message that Jesus Christ was sent to this earth for a purpose, a mission. What about you? Also, Tina yes, Yankopon guys, when we do bar or so many. That means when Jesus Christ finished his mission, yes, we are back. As of Bible, and we have been sent by mission. Jesus or God has sent us to mission. Irrespective of whatever anybody is doing, it's a call and it's a message. You have a pen about us. Samson never go and fair pen call. Now, a software will put when you want them. Maybe a question of cramp, but I know if I can say you mean pie now. No free what or cramp, and so you don't have a choice. What you know, what you have, is very sad. It's very molestic. A yard with a question. A software break, a bread. Sabi ebi kura ba ma nya dwuma sabi ebi kwaja na wodi sabi ebi num wi ase be gina pocket sabi ebi num jota se be gina pocket sabi ebi num nsas mo be gina pocket ebi kura sabi omo for ba se ejanan kwan no anso be gina pocket in the name of self power, in the name of se di papa chonka ya share bi so mon tonku nsra ho no mo mpo enso ebi aton mo kra mapo nsam enso memesi nim ye di mirika ko na make say high attention TV o attention TV ni dia na Queen University Foundation ni Queen no man that tell you so fa na friend wate na nyame hira emfo sika enkoto nyama mfa so ni so fa hwe obi e wonni bi do awurade na do mu nyama nyina me ba to tie mi nyama bi wo ha ya won tie ase a ampre won tie ase se e ya kontuo na wutu na kontuo so emu nyama before benyan kunje tse so fa o hyew ni amanem atetimu anso wanyan kudindie na tse obi katra wo se o ya na kase nyameso de wa akomam nyameso de asori bi wa abakọ na mawe gum droso anwa hyehye ne ntare anwa hyehye ne nye o enso eno na sofo no ya hye ne so mane nkoso na otimi hwe a o de atimi ya sunsun adwuma orofo ma me kasa me kiro ye nua ba bi de abeto abonten se asofo akese bi o manga na ha ebi yiri efi Mary Kingdom ebi so efa sabi o yiri no eja na ikwan ebi so ye nyama enye asofo big time pastors ebi kra ni abodam for da o de mentie ye hwe ono ankasa nsem a wo ka wi a awe asofo na wo sa situation mu a fa wo se good na ye den na sa ba wi atime hu nyama ekoso wo sa asofo ya brabo. Is it part of the kingdom, or is it doing or no serve asofo no obeko sofo be se be na butu bodamfo so abodamfo be be anyi won kra nyina ya fan asofo any ritual members no say that no so bodamfo no ne bodamfo da asofo you are wicked, so you are wicked o Timothy unyame hu mo ye tie lady no omuyenu eponase ho niema beisa ye nyama bebre ebi say drink ho drink okay no drink bia yo ade bia da was ade bia da ewo asase so bia no bebre nso ho o first day omode wo kono ekwan be no mfa so initiative omode wo koi the first day no me hu how me girl no ejeje na ho no girl be ono wakoka wewu kra dada na wewu wakoka ponase
enti Castro mu a oni lady besi na yen hwe omo no omo uhu omo ho ana ade na yo se uhu omo nso na se my lady ndia me nemu no me hu no lady ndia wa hu no na e kwase na your apartment okay I had to say na your East Legon Trazako obi ani na apartment no sana etie okay ti lady no dia wonim no na Castro so e dia ma hu no hu no ho na oye de ho nti yan hwe anim so obeba na ani dia sisa nyankopon pe na metumi a kire tuntumi ma me dia mentumi nti na so onwui ye ose ho passion ye be sida ne anya no dia mentumi kire so woni nso na e wa pamo so mo kwaji no nsuo no mu ende nyame pe nenem nti Ghana fo a omo hwe anim se Castro ebeba no ontumi ma passion dia mentumi kire ere na akwedi ne zato ne sa yemu a o pachewi minti ase okay yeni nkomo tell me can say first day amene lady no ekono na waka kire me say bebi amedu no kese me nso nyama bebere ho no so pese no so on kire me because na physical me nso mi kire nyama bebere no so pese no so eyi no omodi ato no video no da ho no enti ka no na epie no obi antim na ka no epie no na obi te ka ne so asa no ka no bonnet no obi te so nti eba wo de hwe onso obi te so afi pai atonsuo nim tuti wo wanya bebi ya na wo akokọ fa wade onso nsuo ni pipi Africa nim pacho o hwe ya na watch a video no o share no o share on Facebook bo modern say o be share video na ma unu bi nso aidai abasubi na ano de ne papa afeye ni nkomo yi o first day na sem na okay e bra na o kopo ase no me ko no mo no ya na sem na o to akire yi there be o wa ma Esther to nyum bi say ayade esi wona abrabom ena oka ede ahyanyan media ni munya enye de wate anasanya de waya de obi na akacha na ye de ono ankasa esi e di sanso de me ankasa nso esi o mabrabom a Yesu Kristo nam na adon no hu mobroso na waji me afiri mu eno ho asam ena ye de ena no pay a me ye de me kan no o se me ka se obi ka se ade na otika ni bonnet nso e fish ba nya fish be sa wo hwe ni yie pa dane anya fish so dem person hwe nie pa on ha se imeja on anya fish afi no adane ade afoforo no ato nsuo nim ba sha ase a edru stage bi na nka metimi apose ana nka ehunu nie ba so de bra Facebook se ahwa na be hwe wani so ade bra tentem na be hwe on sani ade ntie no se ade ni beto nsuo nim na akwa ese ka nanim no awai no nanim awai no sa na ya na etie but babo fro na image ni se nipa na otiso on sa na etie no enti uba na hu de make ya na what me a confirm o Facebook amame but you ento ankomo so se na make kan se gama bebre ho no ma miwe ya den efie bi o a metumi calculate metumi ye ne nyina metumi siba menya bedu pe na ne nyina efiri ma adwen mu nti ta me ko me papa ho kura nyama bebre ho no ma mi refi mi free once na me kai ne ebi mu nti girl no say sa dia me so nya oni mi anante bebre wa ho djuma me yet ho se me akukuduro pa girl no ye hwan no e di adjuma ono no de odi ba na wig okay ono wig no di free so aseba ediba okay nti osisi ohwe ma me akukuduro ena ho nso ko na wo koye se bia wo be suro na se bibi se ya ada se ye be capture na se wo be babat wo bedu ya na se bi na wati aka bonte nso ba wa hwe me se say wati aka bonte se wa bodam okay ko se ho no nyama be wo ko hu no uni akukuduro a se be betumi koye sacrifice o mpona no ma me nya pie na no ma bodam no se won we you no hwe on check it once was betumi anase untumi nti yakwa ya pe no se ohwe me metumi aye den
It's a son of some family coach or I see a honomo. Nti honomo. Namote. It ne kon e kola tawala. Ne Fridays bia omo program ho reggae night ekoso ewo ho Friday bia watawala beach honomo. Nti ekoya no enyina yakotena ho ya nonum ayewe bia nti yakwanim kakra ya free edom no mu na tititi aye say obi edi nkomo nam nso na no de nan fafa nso na no na me hu an say yakope na ho na motinso na no na say na mo nam ho ye nam ho na te say bia wako gina wako beacha wodi hunan etiatia nso no say ebo sana na wodi hunan yesi na hen say agro na yakwe na ho ye fe ba me to me nka say me di epoase to heaven paradise so ho ye fe unhu bola unhu she glass unhu like ho ye fe ho dum de unhu ewiase mu de fe unhu she nti ekoye pe na unhu a say o ka say de omu nim se me ba dada o ma hihye nkonya fefe o ma hihye esisi ho ye command bibia o nya safi na obo de o mu nsan ba beye omu command nyama na aba e command omo west bi o ya kan ye pe na bibia ba ti o de mi koya metina ase no na again no o de bi koya no e de ni chia mama ni so na dan for ba ku ne mama not to say o ye ni passe ya but e wo different image or to me dane first day no dia na na or portrait not to say first day what is say ni pa ankasa ni nwi fe no me koko na ninya na ti say eye contact na ye share o mani no okay ti jaw yira no but e ya na mo de eye contact bi ato ama me why na ye hu ne mo kire no enye lash eye contact ye share ti say ajamoane ngado eni na yo mo share bright say okra eni no fe eye contact no hu na sa na oti no mi no mama yakoba obisa ode me ekasa na no so aha de sabadan fon ka se me nim juma odi ni de ba fedu bebi na misuro ka se uti ho no nsuo nkan wo hwe nkan wo na wo hwe different apartments ladies ba omu twem ko omu serve ebi mu ho no ma obi mu so amakoto ne pa bebre nso ase nsuo na se o so for bebre nso makoto omu ho no mo omu air serve wo mo ukwaya ma wodware ni nyama ba mi suro ti no ehun be ka me ha se me hu amba me hu so na makopi nti ha se me hu pese embra me hu so ba afedo be bi no unkai hwe biom abeye no mama unkai ko se na nyama utu eni hu se na ho e hyerem no ama wadwe nyina ha de akọ ho no mo nti ho anti enche bia ya na me hu an se ye pie free bebie odi mi kwa no ye free ho ayakọ different apartments. I'm before it seems a lot of people are requesting for the video. Say, over say yamo mobi mo. Say almost I feel no my joining live feed no. And to most any video no more. A lot of people are commenting on that. Pacho into also. See, you free different one of them require a free one. You call different apartments no. To know share me color no say me color kula no enya fine. Nani anji sana me color. One nana kasa. Mama no mo friend is saying. Omo friend Queen Mother. Queen Mother. I see. Yentu aso. No, se say na me kala na tie kula no ne nya de enje ho. Nti obema me ade bia no. Nti ampa no de ade no gu me nsem. E white me tafle ye 3 times. Nti me tafle ade no 3 in premier 3 times ni wie na edidi nkomo wie no se ma bai dia ena eche se me nso nya de me bomodin a na me ntumi enya ade a ono so nani beje ho a ono so betumi ene aboa me mama mfa wantwam o hwe video na asa bibi free car nim passenger side ne to form but mo hwe ne ye on o se bibi free car nim ato form on minim adekro mo de mo hwe bra Facebook na be hwe ade o se bibi free car ne front side no ato form ba hwe ni nyina so yeru okosoro ana ehu no so o se pie se parcel se blodo bi ayamo abi ajum sam abro wa twene onti aseso
awurade nka ho ɔnyɛ wo kɛseɛ ɔnhyɛ wo den adomti amen amen wo a wohwɛ no ka amen bi ɛda ase makra wo